tema van vanoggend se woord is standing in the gap. Standing in the gap. Ek wil net probeer om die belangrikheid van intercessors aan die voor te hou. 'n eenvoudige beeld is daar's twee mense wat gaan berg klim. Hulle is met 'n tou aan mekaar vas. Die eerste klimmer maak het tot bo, maar die tweede ene gly en hy hang daar aan die tou. Hy is uitgeput, hy het nie krag nie, hy kan homself nie help nie, hy kan homself nie optrek nie. Die ene bo op die berg hou aan die tou vas, hy kan nie eers sy maat sien nie, dis oor die afgrond hierso, en hy kan nie sy maat red nie. Maar hy hou vas, omdat hy weet, 'n reddingsspan gaan kom. Dit is die beeld is die man wat die tou vashou, is die intercessor. Hy kan nie die persoon red nie, maar hy tree in deur die tou vas te hou, totdat die deurbraak kom, totdat die redding daar is. Die intercessor is bo op die berg, hy is moontlik nie eens sigbaar vir sy maat, wat hieronder hang nie. The person holding the rope is not the one in danger, and he is not the rescuer, he's not the rescuer, yet without him the climber will not survive. Every day there are people that are just hanging on by a thread. A widower who is mourning, a teenager ready to give up, a marriage under attack, someone battling cancer, someone battling addiction. Die intercessor is die een wie vir hulle intree en hulle tou vashou. Die intercessor neem nie die plek van Jesus oor nie. Die intercessor hou aan totdat die Here se deurbraak daar is. Paulus sou sê, bid gereeld vir ons. Intercessor is baie kere 'n onsigbare bediening, maar God ken sy intercessors. Nog 'n dieper voorbeeld van 'n intercessor wat ek wil voorhou. Jare terug was daar in die Sabi area, in Nelspruit area, was daar 4 torings in plantasies. Daar was torings gebou waar iemand bo op 'n platform sou sit en uitkyk vir vuur. Die persoon sou uitkyk vir rook. Dit is die intercessor. Hy sien die teken, hy sien die rook en hy tree in. Die meeste mense sal begin bid as hulle die vlamme sien, maar die intercessor begin bid wanneer hy die rook sien. The intercessor is not only asking God for things, but the intercessor is also standing watch with God. He's listening, he's discerning, he's observing, and he sounds the alarm through prayer. God is looking for people who will watch for the smoke and begin praying before the fire spreads. Ezekiel 22 verse 30. En ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. And I sought a man among them, just one man among them, who should build up a wall and stand in the gap before me for the land, for the country, that I should not destroy it. But I found none. Intercession is far more than praying. Intercession is standing between heaven and earth. It is partnering with God to see His will accomplished in people, in families, in churches, in communities, in cities and in nations. God het altyd iemand gesoek om transformasie te bring. Abraham het ingetree vir Sodom, Moses het ingetree vir Israel, Daniel het ingetree vir Jerusalem, Jesus tree vir ons vandag in voor die troon. So is dit nog vandag.
waar die Here mans en vrouens soek wie sal intree vir sy wil en sy koninkryk hier op aarde. Mense wie die rook sal sien voor die vlamme gesien word. Intercessie begin met deernis. It begins with compassion. Matthew 9:37 says, Then he said to his disciples, The harvest is indeed plentiful, but the laborers are few. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Jy sien my boetie en sussie, intercessie begin wanneer ons mense deur Jesus se oë begin sien. Meeste mense sien mislukking, maar God sien verlossing. Meeste mense sien probleme, maar God sien die potensiaal. Meeste mense sien slegte gedrag. God sien gebrokenheid, hy sien 'n gewonde kind. Hoe nader ons aan God leef, hoe meer begin ons sy hart te ervaar. What breaks God's heart, my brother and sister, should break our hearts as well. Many people will complain about darkness. An intercessor will pray into the darkness. Many people will criticize leaders. Intercessors will pray for the leaders. Many people will focus on problems. Intercessors focus on God's ability to bring change, to bring transformation. 1 Timotheus 2:1 sê, First of all then, I admonish and I urge that petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be offered on behalf of all men. Aan alle mense. Intercessie of voorbidding is die daad om tussen God en 'n ander persoon te staan en God se genade, sy hulp, sy beskerming, genesing of ingryping vir daardie persoon te vra. 'n Intercessor word soos 'n brug tussen hemel en aarde tot voordeel van 'n ander persoon. Dit is verstaanbaar en dit is reg so dat ons geneig is om oor ons eie sake en uitdagings te bid. Maar 'n intercessor beweeg verby persoonlike situasies en tree in vir 'n ander. Die woord leer ons om mekaar se laste te dra en een van die kernmaniere is om in te staan deur gebed, om mekaar se laste deur gebed aan die troon voor te hou. Ons kan nie noodwendig iemand se las soos siekte fisies dra nie, maar ons kan dit deur gebed verseker aan ons Abba Vader voorhou. Galasiërs 6:2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Soos Janie net nou gesê het, die wet van Christus is lief vir God en lief vir mense. 'n Intercessor is 'n praktiese manier om ons liefde uit te druk teenoor iemand. Dit is 'n gebed wat niemand noodwendig hoor nie, behalwe ons hemelse Vader. 'n Intercessor staan nie op die straathoek en almal hom sien nie. 'n Intercessor is in sy kamer, waar net hy en sy Abba Vader is, waarmee hy kommunikeer. James 5:16 says, The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. Makes tremendous power available. So the power is available. It is the prayer that is required to release the power that is available. Prayer, my brother and sister, changes things. Prayer is not religion. Prayer is not being religious. Prayer is an invitation for God to intervene on earth. God responds to prayer. Prayer invites God into a situation. God is so much greater than any situation, but He wants us to ask Him to intervene. Moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Ons moet elke gebed sien as 'n saad wat geplant word. Al sien ons nie dadelik die groei nie, al sien ons nie dadelik die oes nie, daai saad
is geplant. Ons het 'n wonderlike voorbeeld van intercessors hierso in die aksie van Aaron. Ek neem hierso uit die Message vertaling. Numeri 14 vers 46. Moses said to Aaron, "Take your censer and fill it with incense, along with fire from the altar. Get to the congregation as fast as you can. Make atonement for them. Anger is pouring out from God. The plague has started." Verse 47. Aaron grabbed the censer as directed by Moses and ran into the midst of the congregation. The plague had already begun. He put burning incense into the censer and atoned for the people. Verse 48, he stood there between the living and the dead and stopped the plague. 'n Plaag is besig om deur Israel te trek as gevolg van ongehoorsaamheid. Ons natuurlike reaksie sou wees om so ver as moontlik weg te kom van die plaag af. Maar 'n intercessor gaan na die plaag toe omdat hy weet God is groter as die plaag. Intercessions fill the space between judgment against and mercy. It filled the space between God's judgment over Israel so that they could receive mercy from God. Intercessors will move towards a need, towards brokenness, towards sickness. An intercessor will stand between despair and hope. He will stand between brokenness and restoration. He will stand between darkness and light. Jy ken hierdie bekende skrif wat so baie verkondig word. Dit is oral te sien op boodskapies en borde. 2 Kronieke 7:14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Kan jy sien in wie se hande is die genesing van die land? My volk. Dis in ons hande, my boetie en sussie. Dis maklik om die regering te blameer vir alles, dit pat ons, maar dis in ons hande. Ons is die intercessors. Ons is veronderstel om in te tree. Nie te kritiseer, nie te in te tree. 'n Intercessor sal die Here vra om die korrupsie van die regering te vergewe. Hy sal vra om genade te bewys. Here, ons tree in vir die munisipaliteit van Bella, vergewe hulle oortredinge, vergewe hulle sondes. Dis wat 'n intercessor sal doen. Ons is geneig, ons wil eerder vuur en swaal probeer afbid oor die regering en verwoesting in hulle kamp saai. Dis wat ons graag sou wil doen, dis wat die vlees wil doen. Maar die Here vra sy volk, hy sê, oor wie sy naam uitgeroep is, om hulle self te verootmoedig. Humble yourself, en te bid, en sy aangesig te soek, en hulle te bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ons Here uit die hemel hoor. 'n Intercessor, my boetie en sussie, staan in die gaping vir gesinne, vir gemeenskappe, vir skole, vir kerke, vir leiers, vir nasies. Hoeveel keer het ek al vir Barry gehoor bid oor die onluste, of oor die onluste wat in Iran aan die gang is, waar hy intree vir daai mense in Iran, wat hulle tot bekering sal kom. Baie van ek sou sê, wat is verkeerd met Donald Trump, hoekom gooi hy nie die bomme nie? Maar die intercessors wil sê, Here, ons tree in vir die mense van Iran. 'n Intercessor staan in die gaping vir gesinne, vir gemeenskappe, vir skole, vir kerke, vir leiers, vir nasies. Maar natuurlik die mees effektiefste manier om te bid, is deur die Heilige Gees toe te laat om deur ons in tale te bid. Romeine 8:26, ek dink net wat Rian hulle vir my gesê het, dat hy het saam met Johan Solveig, toe Leonie so siek was, het Rian
op die bed langs Leonie gaan lê en hulle het net in tale gebid. Hoe powerful is dit? Hoe wonderlik is dit? Romeine 8:26, so too the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weakness. For we do not know what prayer to offer. Ons weet nie hoe om te bid oor hierdie situasie nie, nor how to offer it worthily as we ought to, but the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. Verse 27, and He who searches the heart of men know what is in the mind of the Holy Spirit, what His intent is, because the Spirit intercedes and pleads before God in behalf of the saints, according to and in harmony with God's will. Dink hoe wonderlik is dit, my broer en sussie, dat elke gebed wat ons oorbid in perfect harmony sal wees met God se wil. Afhanklik van die Heilige Gees om vir ons in te tree terwyl ons bid in tale. The Holy Spirit is in harmony with God's will. The Holy Spirit knows the perfect will of God. Heilige Gees ken die omstandighede, ken die toekoms, weet wat moet gebeur. Heilige Gees help dat ons akkuraat sal bid. Om deur die Heilige Gees te bid, probeer ons nie Jesus kry om iets te doen nie. Nee, ons gebed kom in lyn met wat Jesus alreeds wil doen. Daarom vra intercessor vir die Heilige Gees vir leiding hoe om oor 'n saak te bid. Johannes 16:13 bevestig, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Wonderlik. Nog 'n bevestiging, Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. In die skriffies voor hierdie was Paulus besig om te leer aangaande die wapenrusting, maar hy eindig met die belangrikheid van alle vorms van gebed, smeking by elke geleentheid, volharding, smeking vir die heiliges. My brother and sister, every healthy church is built on prayer. Every revival, every awakening, every effective ministry is built upon faithful intercessors that are praying. Men and women who stand in the gap. Prayer is not one of the ministries of the church. Prayer is the foundation of the church. Ek neem hier na Jesaja 59 vers 16 toe. And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor, no one to intervene on behalf of truth and right. Therefore his own arm brought him victory, and his own righteousness, having the Spirit without measure, sustained him. Hierdie bring ons na Jesus Christus toe as ons intercessor. Jesus as ons intercessor is een van die mees gerusstellende waarhede in die Bybel. Jesus verteenwoordig elkeen van ons voor Vader, voor sy troon. Hebreërs 7:25 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Therefore he is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally, and for all time and eternity, those who come to God through him, since he is always living to make petition to God and to intercede with him and intervene for them. My brother and sister, when Jesus' ministry was on earth, it was had a certain goal, establishing the kingdom. But his ministry has now changed when he left earth and when he entered into heaven. He now stands before Father on our behalf.
Daarom kan 'n sondaar vandag nog gered word, deur Jesus aan te neem, na Jesus toe te gaan, omdat Jesus staan voor Vader en getuig dat hy vir die sondaar se sondes klaar betaal het. Jesus verdedig onsself wanneer ons val. 1 John 2 verse 1 says, "My little children, I write you these things so that you may not violate God's law and sin." Asseblief, it's not a license to sin. My little children, I write you these things so that you may not violate God's law and sin. But if anyone should sin, we have an advocate, one who will intercede for us with the Father. It is Jesus Christ, the all-righteous, upright, just, who conforms to the Father's will in every purpose, thought and action. So wat sê dit? Jesus is ons advokaat. Hy praat namens ons. Wanneer die bose ons aankla oor sonde wat ons gedoen het, ontken Jesus nie die sonde nie, maar hy sê dat daardie sonde ook voorbetaal is deur sy bloed. Nou kom ons by hierdie merkwaardige skrifgie. Lukas 22 vers 31. Jesus is aan die woord. Hy sê, "Simon, Simon," dit is Pieter, "listen." So hy praat, hy noem sy naam 2 keer. "Simon, Simon, luister nie." Satan has asked excessively. Die bose het nie net 1 keer gevra nie, Petrus, hy vra aanhoudend. En hier's die ding wat die Amplified bysit. Nie net vir Petrus daardie dag nie, maar elke dag vir elkeen van ons. Hoor, "Simon, Simon, Peter, listen, Satan has asked excessively that all of you be given up to him." Die duiwel vra vir Vader, "Gee vir my al daai mense." Out of the power and keeping of God. Sonder dat die Vader se hand oor ons is. Die duiwel vra, "Gee vir my al hierdie mense, sonder dat u hand op hulle is." That he might sift all of you. So hy wil ons vat en hy wil ons skud. "You like grain," verse 32. "But I have prayed especially for you, Peter." En vir jou, en vir jou, en vir jou, tree hy in as intercessor, that your own faith may not fail. So it's moontlik ons gaan oorgehandig word, maar Jesus tree in dat ons geloof nie sal val nie. "And when you yourself have turned again, strengthen and establish your brethren." Jesus did not pray that Peter would not experience trouble. But Jesus prayed that Peter's faith will not fail. And so too Jesus prays for us that our faith will not fail. When we go through trials and testing, my brother and sister, remind yourself of this truth. Our faith will not fail because our intercessor is standing in front of the throne interceding for us, even while the devil is demanding that he may sift us. Jesus as our intercessor means that the work he accomplished on the cross is continually presented before Father on our behalf. Because he lives forever, our salvation is sure. Jesus wie ons intercessor is, beteken dat die werk wat Jesus voltooi het, deur die kruis word aanhoudend voor Vader voorgehou. Ja, Vader, hy het geval, maar hy het my vergifnis gevra en ek het betaal daarvoor. Elke dag aanhoudend is hy besig as intercessor namens ons. En omdat Jesus vir ewig lewe en omdat hy ons hoëpriester is en aanhoudend intercessor is ons verseker van ons redding. The one who died for us is also the one who continually speaks for us before our Heavenly Father. Ek wil begin om af te sluit. Psalm 126 vers 5 sê, die wat met trane saai, sal met gejubel maai.
Hy loop aldeur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. God is looking for people who will stand in the gap. People who will carry His compassion and pray for others, for the lost, for the seeking, for the broken. Die grootste bewegings in die kerkse geskiedenis het begin deur iemand wat gebid het, al is dit een persoon. Elke herlewing het gekom omdat iemand gebid het. Many intercessors will never see the full impact of their prayers while they are alive. Yet heaven records every prayer. Gebed is nie net 'n aktiwiteit nie. Gebed is 'n nalatenskap. Prayer is an inheritance that we leave. Ons gebed vandag het impak op ons kinders, op ons kleinkinders, ons kerk, ons dorp en toekomstige generasies. Mag die Here 'n intercessorshart vind in elkeen van ons. Amen en amen. Kom ons bid saam. Here, al die lof en die eer behoort slegs aan U. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U deur die woord vanoggend met ons gepraat het oor die belangrikheid van intercessors wees, van gebed, dat elke gebed geantwoord sal word. En Here, die skrif wat ons angstig laat voel is dat die woord wat sê dat U het gesoek en U het niemand gekry nie. O Here, mag ons beskikbaar wees vir U. Dat ons nie net gefokus sal wees op onsself, ons eie situasies nie, maar laat ons die rook sal sien, die gevaarteken sal sien en intree vir dit by U. Dankie Here dat ons weet elke gebed is opgeteken, elke gebed is geskryf in die hemele opgeteken vir hulle. Dankie dat elke gebed geantwoord word. Ons loof U en ons prys U. U is 'n wonderlike Here. En ons dankie vir die genade en die guns oor ons. Amen.